Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay phi baro kini hilong ki khubor bam ta kasni. Kajila Meghalaya ka debanong kajila ka Bruce pa bhala dala mantri kam ba kitna sarkar bapher. Bon ka khajna bade banlum banyo la shu sab e namar ba ka sarkar kam nang pet ka kinhun juga Meghalaya Joint Action Committee MJAC ki ba kinthop ya ka Association of Meghalaya Traders and Transporters Jaintia Hills Truck Owner Association but ka All Jaintia Hills Cement Cleanser Association. Kilawan banya kendu ikilat pathai khubor hasilong press club banya thu ikajing sab e ka khajna bom shem lalum da ka sarkar. Uma pasi ulo ong baha kabiyade baka khajna na kabenta kini ki company ki badan Jaintia Hills na kalyang ka GSC kala ong baka sarkar ka deban shimkhya lang kumban shimkhya yakini ki nong khai trai jila khnang baka jila kan omdu nong. Ketika kinhun ka GSC kila penpawi ka jing e baki kendu ha kabiyade baka jing kapnya ka daw kilan custom. Lawan government, lawan chief minister, panle celebrate apo clear it out tentang mining policy. Gitu iba harus po clear it. Bahaya ke mining policy la ada black borok na dong lawan apo mesti la ada polite sutra. Kalau po bahwa ada apa. Berarti ya apo no story itu la le celebrate. Mereka belum berta, la cisnem tak, patam cisnem tak, mios neu kita kemainin gadon hari. Tentang ngakum dong alam tentang kesen ngasai, keli lagi departemen affair kan. Kumbalang kita kapau, ini kesini belajar ada pau, ikeren pau asal. Mereka kita kemainin polisi la jandep apa entah cisnem di la pau cista. Dalam si ni aku tanah sudah beli lagi departemen lagi MR lagi polisi yang dia kata ada file 4 tahun saja semua 4 jali bawan sepo dari departemen begitu ngabut tang ikin pun baik election tip akan overcome tentang kuat election kata kemarin polisi kelak dan karena kalian jangan suka berkerja ya Chief Minister, ya kini kalian ay uday baru berkit banyak nanti itu. Kalau mai uday baru berumlah balik betul. Hantam keselong ke jam keliti. Lada uai gubernur ban ya berkit ke departemen gadon gawe itu. Ya kan sakut kan senem tan ko selong. Kalau kau selong kan sakut, jumlah bandung cerita di bawah di badai batu. Jadi yang jangan ngasih tempat jauh pun mengelam, badai batu ini kejisi. Jadi Islam IT dari driver betul. Jauh resi di IT undang banyak kali dah. Kemainin kalau dan pemenang lupa melawan lupa sentral kalau mulai kesulitan. Dari sistem tamu sebagai kemudian saya kita. Di sepat, bu begitu sepat dengan masyarakat, bu buat ya lesi driver benang banyak tu, uai kebetulan ya kawan pagi sudah lihat planukan poin pak. Bila tip lah yang ini nado pekan tu yang nado kecing dia kataga hei kabah apa station nado lebar nado dai nado ubadi bukan nado nong pli handal ngatong hadang kelahir lo nado kawan huar raja pulai lawan pun benar gitu ngiliam denging lak sio congsit dala ayo kata kembali gemut kelahir sarkar ke ono pai wa gemut kita kadang ngiliam sen pak pau ke sarkar tucip kita kodon ai wa boyak dengan itu am ya kampulah nang pai ba tu dia sarkar Jadi apor balang presiden mablen through kum presiden jong Jaintia Hills Truck Owner Association mangakum general secretary jong Jaintia Hills Truck Owner Association misai pha agine ki snem gitu ki snem arjar neo krang to trai misai pha lambaga association lambaga ni Jaintia Hills Truck Owner Association ni pha andre hadum ta ga government ka claim respond ra tangi karne ga first time bangi ni pha pat lambaga
Meghalaya Joint Action Committee. Kampat biang re kisuka government ko ang supply kini bio license ro kang supply hado mentak kampat clear. Tangimtip lagi tangka lada ngila yo i bagi mesin kila install sigi jekra jongki tekemut ngila ang ba kila jan play mereka ka mesin ro ki pat install terus jekra jongki. Kata ko way hado mentangi daw bagi ni ka mining kan play kan dang simpor kut katkum ke jing yo i jongi. Kabara kata ka bang ang leakage of revenue ngi kumba ang mepi. Lah ketika cement factory mendon aero ke district council ke don kido ki tulap ki staff la da government ketap district council ketap tang makai itu ga leakage revenue ka laban si tulap itu ki staff andai ga government kam ke district council kam tap ya gitu ga leakage of revenue ke state government ro kam le kisu aimon ya ke factory ban le kat bamon ya kemut ga government ro kayap naga revenue kedonong ngiro pajba ngiyap haga development hakroy kapar ngiyap haga trade kata kami ni Meghalaya Joint Action Committee ro namar ban bodin ya kini ki isu kiba ka Jaintia Hills Stock Association ka Syekh government kam sengap ka all Jaintia Hills cement clinker ka yak ka government kam sengap nangi ka the Association of Meghalaya Traders and Transporters ro ni raki isu ka government kam sengap ndai da ka tumujongi bang inform ye gini bang yailang hakawai ka sentri ban bodin ye gini barakhoj hag jing dei bat ka trai ka kta leakage of revenue la gino ke jing trai jing ta ka mining gino ki bitsem jingi hag jing jongi hakaliang ka trai ka kta kta ka jing tumujongi ban pen kiu ye ka state revenue bat pen kiu ye ka roi ka par bat pen kiu ye ka jing trai jing kta jongi sete ni lap la namar ng ni phi lada phi wan mano ro ba phi subo uno one supply de yong la ne yo limestone don de bache to long one take don long open right don bache ting to taga sabut ke de jo su la inspect su pay la khamat la de la tip phi wan na de wan na stock de yong na stock la shon su ket nang to la de cement la de ki kali cement ki factory ba su take hi maro kisu one way kisu no su break nang to don becek kaga automatically ka don ka leakage of revenue mdei sub ki chaba don skiwe checkpoint haba don kam no mila revan leak revenue nomor ki don ki hapni ki documents ki ne ki prokhot no ka government kam don nang tel na ro which checkpoint non de automatically ka leakage of revenue ka don be ki thet wan ki thet dewyong ni ki wan ni limestone ki don ki quarry ki even la ka por ki don ki hearing mo kiwan maki higene yo limestone ro ki su thet ang to ki su wan nom don government bachat ki district council na state government don bachat te maki higi wan ang to ki pin long illegal la do yong ro ki tip hagno don yong ki le thet hi ang to ki kali kit hin ki ngong marka ka press kade kumban 85% kade ki le thet hi maki 50% long hardly bangi ki local ni gote kalong ki company kabalong illegal transportation ro dai makihi the leakage revenue ro dai nakihi te ki suthiet kilalong local itu factory jong ki long kum try snong ne kum bomdon tax sano ro te coal supply pak mana ba coal supply mauhi ulai thedi na ki stock ulai thedi na ki to ki basek ki don ki stock ulai thedi na to kit hi kali lani ukha hagi ki truck ki ba usim bahara gitu berkhon revenue ko government bale kam snap ye ne kam i gene nagaliang jongi ki the Association of Meghalaya Traders and Transporters Association ro how arjar khat kendai nila de tho ye gene kejo gisti so siam adom tang klam sim kiara